Hello children, how are you? Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Today we'll speak about Kyrgyz national food. Балдар, бүгүн биз силер менен кыргыздардын улуттук тамак аштары деген темада сабак өтөбүз. Анда эмесе сабакка көңүл бурабыз. Сабактын максаты окуучулардын улуттук тамак аштарга болгон кругозору кеңейет, улуттук тамак аштарды жасоо ыкмасы боюнча маалымат алышат, эмгекти сүйүүнү үйрөнүшөт, жаңы сөздөрдү үйрөнүшөт. In today's lesson, we are going to learn what types of food does the Kyrgyz national cuisine include. Festive meals, everyday meals, Kyrgyz national drinks, recipe of besh barmak. First, let's think over. What is your favorite food? What is it? Балдар, сабактын башталышында биз силер менен эки суроого токтолуп кетсек. Биринчиси, силердин сүйүктүү тамагыңар эмне жана кайсыл тамакты силер жакшы көрөсүңөр? Балдар, силер өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар болот. Do you know the following food? Besh barmak, plov, lagman, manты, шорпо, чучук. Балдар, бул тамак аштарды силер билесиңерби? Бул тамак аштар Кыргыздын улут тамак аштары болуп эсептелинет. They are national dishes of Kyrgyzstan. Before we continue, here are some new words to remember. First new word is nomadic. Repeat after me. Балдар, жаңы сөздөрдү өткөндө силер сөз түрдө кунт коюп угуп, менин артыма сөздөрдү кайталагыла. Nomadic, nomadic, sedentary, sedentary, cuisine, cuisine, nationality, nationality. Анда эмесе балдар, мен силерге ар бир сөздөрдүн мааниси эмнени түшүндүрөт, ошол боюнча токтолуп кетсем. Nomadic, its adjective, is used to describe a group of people who live in different locations, moving from one place to another. Is it clear for you? Балдар, силерге түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе экинчи сөзгө өтсөк. Sedentary, sedentary, its adjective, is used to describe people who live at the same locality throughout their lives. The next word, cuisine, cuisine, its noun, is a certain cooking style or quality of cooking or food from a certain region or country. And the last word is nationality. Nationality is noun. A nation, for example, Kyrgyz, American, Russian, or English. Influence from other nations. Kyrgyzstan is a country where nomadic and sedentary culture united at the crossroads
of the Great Silk Road. That's why national cuisine is an amazing combination of dishes of different Central Asian nationalities: Kyrgyz, Uzbeks, Uyghurs, and Dungans. This is plov, lagman, and this is plov. Анда эмесе балдар, биз силер менен биринчи тапшырманы аткарып баштасак. Task 1. Put the following words into the correct side. Максим, лагман, плов, шорпо, süt чай, кымыз, борсок. You have 1 minute. You should write these words, these keywords, into 2 columns: food and drinks. You should put them in the correct side. Is it clear for you? Балдар, силерге тапшырма түшүнүктүү болдубу? Биз силер менен биринчи food тамак аштарды жазабыз жана суусундуктарды жазабыз. Okay, let's check the correct answers. Анда эмесе балдар, туура жоопторду текшерип алсак. Food, drinks, тамак аштар, суусундуктар. Food. Лагман, плов, шорпо, борсок. Drinks. Максим, шорпо, süt чай, кымыз. Well done. The main ingredients. Since the Kyrgyz people were nomads, they used products and ingredients from animals such as sheep, horses, and cows. Festive meals. During various celebrations, best food and drinks are served to guests, relatives, and family. Бешбармак, курдак, чучук, борсок, каттама, чак-чак, and шоро, максим, and кымыз. And children, we should speak about everyday meals. Everyday meals are shorpo, lagman, kurut, plov, atala, mantı. Typical breakfast, lunch, and dinner are breakfast: bread, naan, kaymak, sour cream, chai, tea, and an apple. Snack: kurut, maksim, ayran, or a piece of fruit: cherry, apricot, or pear. Lunch: shorpo, mantı. Dinner: plov, tomato salad, tea, a slice of watermelon. Now children, let's do task 2. Now you have
to match the following. Анда эмесе балдар, биз силер менен экинчи тапшырмага өтсөк. Ал тапшырманы аткаруу үчүн мен силерге 1 мүнөт убакыт берем. Курут, борсок, манты, самса, шорпо, каттама, максым. Animal products and plants and vegetables. Балдар, бул тапшырманы силерге түшүндүрүп кетсем, бул жерде тамак аштардын аты жазылган. Силер экиге бөлүп айтышыңыз керек. Кайсыл тамак аштарды биз жаныбарлардын этинен жасайбыз жана кайсыл тамак аштарды биз өсүмдүктөрдөн жасайбыз жана жер жемиштерден. Okay, thanks. Good job. Task 3. Üçüncü тапшырмага келип токтолдук балдар. Now you have matched the following pictures with the appropriate numbers. You have also 1 minute. Балдар, бул жерде тамак аштардын сүрөтү турат. Биз силер менен туурасын тандап алышыбыз керек. First, serve the dish. Second, cut the noodles. Third, prepare a dough. Fourth, make a dough flat. Fifth, boil noodles in a broth. Sixth, chop the onions. Sixth, add chick to the dish. Eighth, cut finely the meat. And the ninth, boil the meat for 2 hours. Балдар, жакшылап көңүл буруп, бул сүрөттөрдү карап, туура келген сөздөр менен тандап алышыбыз керек. Good job. First, serve the dishes. B. Second, cut the noodles. C. Prepare a dough. E. Make a dough flat. Make a dough flat. H. Fifth, boil noodles in a broth. I. Six, chop the onions. A. Add chick to the dish. F. Cut finely the meat. G. And the last one, boil the meat for 2 hours. It's D. Азаматсыңар балдар, тапшырманы туура аткардыңар. Now let's do task 4. Let's do exercise 1. Keywords: meat, fingers, sauce, hot, travel, broth. Балдар, биз силер менен азыр 4-чү тапшырмага келип жеттик. Бул жерде биз силер менен биринчи көнүгүүнү аткарабыз. Бизге ачкыч сөздөр дагы берилген. Ачкыч сөздөрдү биз туура келген маанисине карап туруп колдонобуз. Анда эмесе кеттик. Биринчи сүйлөм. Chick is
the special made of chopped onions and egg. Балдар, бұл жерде тире тұрған жерге біз тура келген сөзді қолданышымыз керек. Second, ancient people used their to eat food. Maxim is usually made in month. Beshparmak requires a lot of, so it tastes more delicious. Nomad people from one place to another. Okay, let's read the sentences. Chip is a special sauce made of chopped onions and a broth. Азаматсыңар балдар, биринчи сүйлөмдү туура аткардыңар. Ancient people used their fingers to eat food. Туура сүйлөмдү туура аткардыңар. Maxim is usually made in hot month. Азаматсыңар, сүйлөм туура. Beshparmak requires a lot of meat, so it tastes more delicious. Азаматсыңар. Nomad people travel from one place to another. Сүйлөм туура. Well done. Okay, children. Today we learn the new words. We get informations about our Kyrgyz national food. And your homework is to make up topic for the theme My Favorite Dish. And the second task is revise the new words. Андемесе балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Бүгүн биз силер менен кыргыздын улуттук тамак аштары боюнча сүйлөштүк. Көнүгүүлөрдү аткардык, жаңы сөздөрдү үйрөндүк. Үйгө тапшырма менин жакшы көргөн тамагым, же болбосо менин сүйүктүү тамагым деген темада топик жазып келебиз жана жаңы сөздөрдү кайталайбыз. Our lesson is over. Goodbye.